Negatho mirori wa Inoro TV niguthie na mbere kora ceceni ya Inoro gakihoka ati muthenya waku no atindio ro wega na kiumia giaku ni gikoretwo kiri na umithio ni na ndagikara ni gaturike thiini wa tafara ya menya kihoto giaku tutagukwo ni kihoto ro ndumwe na watho uria urauga guku bururi-ini wa Kenya ni tukoragwo twina kiriko ati muthenya wa Juma no nginya tucemania haha na nigetha tugutare we ukorwo kihwigirira maundu-ini megi mainie na watho ro ndumwe na kumenya ihoto ciaku na kuria guothe ngoretwo ngithie kiumia kiu ni muranjira muno makiria ati ni murathoma kumana na tafarire eno gatho cia mwanya ona inyuĩ mukoretwo mugituma ciuria cianyu ndiracokia gatho muno ni undu wanyu ni kumenya ati ni murathoma kaundu kumana na tafarire no muthenya wa umuthi hatiri undu ngituko tugikatiga gucokia ciuria irio koretwo gituma kuhitukira kuria gwa 22488 oro undu mwe na kwa page ya Inoro TV na menya kihoto giaku nicio tugukorwo tugicokia muthenya wa umuthi koguo wewe na kiuria tutumire kuhitukira 2288 kana kuria kwa Inoro TV tuma kiuria giaku na tugukorwo tugicokia thiini wa studio turi na wakiri Kiremi oro ndumwe na wakiri Mubiara me utukoma gitutethereria muno makiria gukorwo tugicokia ciuria irio gukorwo we nacio koguo kiuria kiri uratuma muthenya wa umuthi tugukorwo tugicokia oro muthenya wa umuthi karibuni sana thiini wa studio mawakiri itu wakiri Kiremi twambiririe nawe hari mundu urauga haru kihara kuhana atia ni kama tulikuwa tumepata mtoto na mtu na hatukuwa tumefanya harusi officially mtu anaweza kuja kusimamisha harusi tutiekete uhiki na mundu no ni twageire mwana nake na riu ni ndirenda gwika uhiki na mundu ungi mundu ucio no oke kurugamia uhiki kuringana na sheria utirungamia ubiki ni untu wa kwigua muciarite nake nundu guciara na muntu tikuga ni muguranite kwogu no nkinya mbele umenye kana ubote kuonania ni muguranite na muntu nikenda ubota kurungamia obiki kwogu na njira nkubi utirungamia obiki nundu ni muciarite na muntu nundu kuti kugorana niguo wakiri Mubi turore kiuria kiu na njira ndikadikiru kidogo rege andu mareuria hindi ria wathie kuria kwa AG to ngionaga andu magiko hiki ukerwo thie kwa AG mugacoka mugekirwo mbica yanyu haria ruthingo-ini mageka search kana mundu uyu anakorwo ari na muthuri kana ari na mutumia niki kiroragwo hindi murenda kuga mundu hihi ni bachelor muiritu hihi ndari ahika niki kiroragwo mundu agikorwo ena mwana ni consideration yate mundu hihi no gukorwo anahika na riu ni arenda kuhika ringi ni wega muno ni ndacokia ngatho ni kahinda gaka na ni ngoda kugeithia andu a Kiambu na ndimakaribishe tafarira-ini ino kihiko-ini niguo kuonania kana andu ni mahikanetie ni maundu tofauti makoragwo makirorwo na watho-ini ni kuri kindu twitaga kihiko gia civil ru hari ni hari andu mekete registration mugeka uhiki wa kanitha kana undu tocio ni hari kihiko kingi koragwo gikia traditional rege andu ni mete mundu ndieteirwo athuri mweta community yoka ya witness kihiko kianyu undu tocio ona cio ndu ngikorwo we recognized to nginya ate gukorwo mundu ni uthire kanitha-ini wekirwo gicuhi no riu ni kuri undu ngitwitaga presumption of marriage ni riria tarutuge itura riria wikaraga ri rina andu makui muikaraga ta mutumia na muthuri na ni mugite ciana gwa kahinda kaigana na ni mukoretwo murakuana ta mutumia na muthuri na kumania gikarania kianyu ri ni mugite ciana ringi ni mwakite nyumba ucio no undu naguo witikirikite ta kihiko no kugia mwana ri ti necessarily kana tigitumi kiiganu gia kuga mundu fulani ni mutumia kana ni muthuri wa ng'ania ugo ndungithie kurugamia uhiki ari tondu nuko kuite mwana mugongo chifu ndie kuiga andu haria murango-ini tondu na gugiprove mwana ucio no wa mundu uyu gutigo prove ka hindi iyo uhiki ureko wakiri Kiremi turore kiuria gia keri hari mundu auga kihara wi mwega tajuriria mawakiri atiriri witu twari na eka 3 cia mugunda na babangu aliuza 1.5 kama hatujui sisi kama watoto tukiasainile hado hiyo shamba inaweza rudi na tena kuna ingine 1.5 amekondisha miaka 15 pia hiyo hatukuambiwa inaweza rudi kuri migunda kana kwi njira mingi cia kuigwa mugunda ukimenyekana ni wao nuntu mbere untura wibata ni kumenya mugunda uyu ni wao wigwa mugunda uyu ni wao uyu ithe wao kana ni wa kimucie iretagwa ancestral ukugwa mugunda uyu ni wa muthuri uyu agurite mugunda ucio ciana itipata kurungamia lakini ukigwa mugunda uyu ni
wake umucie na waigai tayo no waigai yani no inheritance makora wa maenere itagwa generational right umite o mutuli umite na kemisiarire kwa usu no amadi kotini makanageria kurungamia no muntura akora waina binya muno ki mawatho kubota kurungamia mauntu tamau ni muntu muka wa muntu kana ureta wa spouse muntu ramaguranite na muntu either muntu murume kana muntu muka ucio na lenkere tukuringana na ile mawatho ma migunda binya ya kubota kurungamia untu tozo lakini ukethagira sheria itikurenkera ciana muno uboti uria wa kubota kurungamia nuntu muciari kuringa bora mawatho maugite aino uboti wa kwendia properties yake ati kuria ciana itikoragwa ciena urito kana ciena binya kuringana na sheria kwa kurungamia ni binya muno uyu ungi ukomborithanitwe na ukegwa aina binya kisheria ya gukomborithania mugunda uria ciana iria itibota kuthie kukanso kana kuruta gukomborithania kuria kuribo kana gukanso mbele ya contract ile kana mbele ya kukomborithania kuria kana kabinda kara karenkanitwe kathira kwa uno ankinya meterere ugo ni thamia nkeni makwarie 15 ithire nikenda mugunda uyu umaciokera kwa guciana nicimitwe binya muno kuringana na mawatho kana na sheria mauntoni maria makonie migunda kana into ira icio cia ciari mao nundu aciari marenkeretwe binya ya kimawatho ya kurutha waburia mankienda na into ira mai nacio lakini ukethagira uga ni mutumia kana ni muthuri wena kupata kurungamia untu ukienda kuruthwa ni uria ungi niguo haya ne gatho mwirori wa Inooro TV na twikirio ro hanini tucoke tugicokereria tuthie na mbere na kuracura iro ratutumira kwitukira igire inyanya kana kuria kwa Inooro TV kana page ni ya menya kihoto giaku na wa Facebook ciuria cia kuworia no tugukorwo tugicirora no na irio koretwo ukiuria hindi tutakoretwo twina kanya ga gucokia ciuria icio muthenya wa muthe niguo turekana nigetha utaukwo na umenye kihoto giaku makiri rugathie kuraya ni turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraya. Aya ne gatho mwirori wa Inooro TV twacoke thiini wa ikereka ria kere turathie na mbere na kurora ciuria ciaku turi na wakiri Kiremi Ndumwe na wakiri Mubi na nio maratuteithĩrĩria muno makiria gukorwo tukirora ciuria ici wakiri Kiremi kiuria kiu tukuritie hau tutana ikiria ciana ne kicingĩrũgamia tondu no igua mundu akuria kihara no tuthie gwikira caveat riu tigana giki kiendetio turageria gukinyira gicokio no ni twaigua baba ni arenda kwendia mugunda kana ni wake agurite kana ni wa inheritance tatono ko baba da inheritire kindu no kamugunda karia egurire na mbeca ciake no ko ithu turorete iguru to turi na kindu kingi turona na ni turaigua ni arenda kwendia hihi no gukorwo ni anyuaga muno kana na gathina takauna ni arenda kwendia no thie ni ndeta mwana wake na higithie mugunda ucio kwendio gwikira caution kana caveat no thie kuringana na gitagwa interest ya ciana kana bura ciana irungamiritwe ni mawatho kana ni sheria mwana ucio wathi kotini akathia kauga mugunda uyu kana mucio ni kugwetu na gutu na guntu kungi na koti kabota kuruta mawatho irenkanire onda kana irenkanire onda na irungamie mauntu tamau muciari ankigwa ankienda kurutha kwendia mugunda atiga ciana itena guntu gwa kuthie nuntu ciana ikoragwa irungamiritwe muno anacio ni sheria na tena untungi no nginya kumenyekane mwana uyu weigwa akinyetie miaka 18 weigwa wina miaka 18 wagio kuigwa kibota gwicereria into ciaku kwa ugu wagio ni gutigana na into cia muciari lakini ciana ino cingite kinyetie miaka 18 ni marungamiritwe ni sheria na mawatho kwa ugu muciari akena banga kwendia mugunda amatige matena guntu gwa kuthie kotini magwate onda na karugi ya kugiria muciari endia mugunda ucu acioka gutuika kuntena guntu makigua makibota gwikara guntu kana guntu gwa kuthie kogu sheria na mawatho na magoti ni marungamirite ciana na muciari atibota kwendia mugunda amatiga matari kindu ne gatho wakiri Mubi hari mundu ruga ha kiara we mwega nie ni ndagurire mugunda na ngiheo taito gicoka ngigwa mugunda ucio ate ndwekitwo succession igeka ate wanagura mugunda no wega uri tutinda tukiririkania eroreri ni wega ukarumirira
kiria uragura na kurumirira ti kuneana mbia na kunengerwo ugathii ukonio ni wega ukanengerwo maratathi no nawe mwenyewe ugeka kindu twitaga due diligence. Due diligence ni kuga mundu na ndio itura riu ugatuirio koria mugunda uyu ri wari wao niguo ungiona hena utiganu ri ni kuhota kumenya haha hena undu utarathie wega tondu andu community ni makoma makimenya handu hana hari kihumo kiaho ni kuma kwingania uguo angikorwo agurire mugunda na kinengerwo title acoke agicoka gukora mugunda ucio ndwekitwo succession how no a lose mugunda ucio ni tondu mugunda uyu wi wa mundu ukuiteri no nginya wambe ugererio process yo ya kugayanio niguo umenyeke andu aria rightful beneficiaries ruku mahinde yo ri we no agure kuma aria mekatia magaya mugunda ucio ru at risk ya gwikatia ya ku lose. Wakiri kire mi migunda ni rendanirio bururi uyu na njira nene biu ona ingi tari na title deed ugakora ringi mugunda ucio wari wa community na wandikithitio uguo wi wa community andu magacoka makaheo tunyamu turia twitagwo to share certificate niki community yo mari tuiguite migunda ya kuria Embakasi Ranch tuiguite migunda kuria Murera ni tuiguite migunda iri ona haha Kibiko migunda ni mingi andu mendeirio migunda ehana uguo no gakora mundu ucio kiria ena kio nega share certificate agreement kuri wakiri ati ni kuronania biu mugunda uyu no wakwa na wakiri ni twandikanira mbere ya wakiri nekira muhuri a witness maundu macio mothe irokira ha no nginya nie ngorwo ngiona title deed nigetha ngorwo ngigura mugunda kana ni hari njira ingi ki watho cingikorwo igietekereka andu kwendaniria kindu giothe ona to nginya no mugunda tu mugunda wina share no awendie nundu kiria ugakorwo kiendia ni share ira yaku bora wisi wana ukiwa wina share cia sako kana guntu kunge ikundi no wendie share ira yaku lakini guntu kunde kwikora kwina mutaratara wa kurumirira tikwa mukendania na kinongia muru the agreement au ya kwenderia share iriku na muthie maobisini ma antumaria ene migunda ira marenganite share zinu na mu notify mu mamenyithie nikenda makabota kuruta share nu dietwa ria uyu ukwendia dithie ti uyu enderua kogu muka include condition ila mukandikanira kure agreement ni ila muge lietwa ria ndikitwe share ni kanembuku ni ila cia company kana cia organization ila likarutwa ku liruto ria uyu endia licoke licenchwe lioyo agora share lituke nilio ligwikirwa baria kogu mwendanire share no ngie mumenyithie obisi ya maria marungamirite migunda ria kana share zile kura cio maria marenganite share zinu kogu share muntu no aendie ile ya migunda kana ile ya ikundi kana ile ya sako kana ile ya untungi no wendi utabura wendagia kintu yako lakini no ngia litwa licenchwe liume mwene share utuketwe uyu ligwishinsia ria tuka uyu agoranwe mwenye share kogu uria muguri aguraga share wigwera ya tuge ngiri magana mairi wagura share inu ya ngiri magana mairi ya umati uria ya thiete uyu ungi na no ugure ya ngiri gana rimwe igayanio itigwo ni atigwo na nuthu ya tugwo na no akwenderie shares ciake nuthu agatigwa na nuthu kogu maria magacensia no nginya mumenyithie maria maina mavuku maria nikenda macensie mu authorize macensie mago uyu agura nuthu na uyu arai nayo mbere atigwa na nuthu kana kwenderia yonde we au mebururu wata company ni wana company mundu ni agura shares either mundu akwendia shares yake cionde 60% we ukauma company nira uyu ungiagura company shares akathungira kwa twanwe mwene company ira koguo atogu ona gatukigura company gatuka yakwa either yonde kana tuge 60% kana watogu wana share ya migunda kana guntu kungi no abu yenda guogu yes asanti wakiri Mumbi kiuria giki ngwihoka ni gukinyita wega makiria kiuritio ni mundu gwitwo redia haha na arauga the student na baba ni akuire na agitutigana mami witu sisters akwa ere ni marenda kugarura indo ici ciatigirwo ni baba ciothe cituike cia mami na riu nituthiete nginya law court kuria Kirugoya tugacoka tugekirwo joint ithuothe hamwe na mami turi atatu tugwika atia ni wega indo ici gukorwo cikigarurerwo mami ciothe kana twikirwo turi othe atatu ni wega muno ni kiuria kiu indo citigitwo
no family no ikare thi metikaniririe taru angikorwo maruga ni atatu kwao na mamu wao ugo magikara thi metikaniririe indo ici cikorwo ci joint o mundu ni andikitwo ritwa-ini o rather o ritwa ria mundu ni riraumira indo-ini ici ri hatire na mahitia no hangikorwo hena mundu uraigua indo ici ciandikwo he muciari uyu utigarite ringi hena ugwati wa no endie mundu ni uthio karugama igoti-ini ukauga ni ndirike ndiganire na itua riri ria igoti ni twandikwo hena mundu ungi kana ugagi suggest tondu no gikorwo wina itumi ciaku kiria kiragituma ndurenda mugunda wandikwo ritwa-ini riao ria muciari wika no angikorwo hatire na itumi ta icio cina ugwatire mugunda no wikare wina na ritwa ria mamu wao ni ngatho mwirori wa Inooro TV tuikirie oro ringi tucoke tugucokerera kahinda gatari kuraya tuthie na mbere na ndereti ino ndugathie kuraya ni tugucokereria Negatho mwirori wa Inooro TV tucoke thiini wa ikereka ria gatatu umuthi nguithe tucira maundu maingi tureka tiga kurora ciuria ciaku iria uratuma kuhitukira 22888 Inooro TV kana thiini wa page ya menya kihoto giaku wakiri Mumbi hari mundu arauga haha kihara I would like to know igeka atia ne ndakombire besha na title deed then 1 month before hire ndabatie gucokia besha magiuka na magikuwa indo ciothe cia nyumba no matianjokiirie title deed iria ndakombete nayo ndirori atiriri ndingiremwo ni kuriha mbeca ici biũ ri no mendie mugunda wakwa tondu thiri uria wao no urahurwo penalties wa mbere hena mahitie tondu arauga before due before 1 month before hindi ndabatie gucokia mbeca ikinye magiuka magikuwa indo cia nyumba no na riu hau ni mathire ma breach contract uguo hau hena mahitia hena ihitia ria mbere wa keri angikorwo ni mokire na makioya kiria moire kia ringi gukirikava kiria roni rou ri ndungirikava maita meri uguo matingikorwo ni manyitiriire title na makanyitirira indo ici makioire tondu iyo yetagwo unjust enrichment tondu wagirwo ni kuoya kiria ki equivalent na roni ruru rumatiagirwo no guthie ninge manyitirire mugunda wake na mendie uguo kungikinya handu mendie agirwo ni atengere igoti-ini niguo akinyire kihoto giake kia mugunda wake ndugathie na ona amenyithi igoti ni mokire kahinda gatakinyite uguo ni makirukire uria metikaniriirie niguo wakiri Kiremi mundu uyu kieha giake na ruo rwake ni ati kungigacokia ni megucokia mendetie ni karugendo ni gathabari arageria kuona kana no ahote kugitira thaici o gugatuika ni mekwendia indo ciake na akahota atia kurugama igoti-ini uge andu aya ni moire indo ciakwa cia nyumba angikorwo ndari na evidence ndari na footage ya CCTV ni mokire na magikuwa indo na no igwo mokite mweri umwe mbere ni atia angika ha gatagati ona hatana kinya ni mekwendia na roni ru rurehura interest niki ginya riu na already ni matahire indo cia nyumba untu wa mbere mabitia ma antu maruthaga ide mwandikanira agreement iria ya ukoba mbeca kana ya kurenkerwa roni wagirwo ni gutigwa na copy ya agreement iria lakini nontu antu mara engi mara makotethia mama mangi na mbeca ni mikora ni masha mwasaina agreement iria kana contract iria ukona akuthia na agreement ino wewe utatigwa na copy mauni mabitia mambere untu wakairi untu unde unkirute kama kibanga kwendia mugunda torea matendia mugunda bura mendagia kiore kana into ciaku matisa maukia into ciaku kana mendia mugunda waku matena kotonda kogu mankibanga kuusa kukia into ciaku te etagwa execution no anginya mapetukire igotini mase naona ugo matena ondenu utikametikiririe maukia into ciaku wegwa matena kotonda matibota kuthie mendia title na ende onde makirutha untu nangia makurengere notice wanigo ninto ino ciaku cia nyumba kana ng'ombe kana into macete kugia ninto mbeca iria magukopithitie utibotete kuriba nwankinya makurengere notice na nwankinya mapetukire kotini magwate onda kwa umuntu ate kurengere notice na ate betukite igotini arenkerwa onda abotithwa muntu atiagirwe ni kugia into ciaku untu ungi ti muntu aca akwira umete kwa credit etagwa kihara umwitikiririe noti kumenya no muntu ragaca gukia into ciaku mwandikanire nake arute document ciake cionde cia identity cia kwemenyithania we no
umenye wene na ukonifirm au mete kile antu mara mauko bidhitie mbesa nikenda gutwike aina authority na nya kumenyekana abata guca gwaku ti muntu acathungire nyumba kwire nyumite gwa kirendetie ta gwa kihara ni into twaca kukia no tunure metu ni kulipa mbesa gatuki utika mwitikiririe aca mwandike into ira maukia wigwa no nginya maukie na saine lakini ntu ambere guti na kotonda na guti na notice sheria ititikiritie kuruthwogu niguo ko no urege no urege wakiri Mumbi turore uhoro wa ngombo kidogo ni hari kiwatho hongeria ihitukitio na cirekwo cirarorwo cirathurimwo cirekwo kindu gitagwo regulations cia kuheana ngombo riu na gukunja kwina tukambuni tungi twingi muno ndumenyaga kana kambuni ino ni fegi kana kambuni ino ni sako kana yandikithitio no na ne acio raigwa makiandika na andu na indo ciake cia nyumba agreement ino isainirwo tondu wone arauga indo ni ciukire ciake cia nyumba agreement ino isainirwo ni mendire kumenya kindu giki twakora gwake nyumba ni kiao ni giake kana ni kuheo arahetwo ni mundu gigakorwo nyumba kana guthiaga atia watho kambuni ta ici irarorwo na njira iriku ciraya na ngombo na mundu agoka gwaku nyumba akauga ndandika TV fridge na ndo na ndoe kana he kindu nginya kiene kimuci ucio ucio ni undu koretwo wina concern tondu ni urakora andu ni mara lose indo nyingi ni gukorwo ringi ni ukinyirire bia cia na ihenya na ndunenda kumenya amara kunengera bia cia na ihenya ri kanona mena marua ni mahetwo license ya gwika atia gukombithania na nikio twiraga andu utaneka undu ni wega gu consult ni gukona consultancies ugathi ukoria kiurio kerwa atiriri okorwo renda kuoya okorwo ni runi rwa migunda either ugerere fegi kana ugakirwo ugagitaririo kuri ukugerera na no wega gukorwo na wakiri ni tutinda tugiteterithia tondu ni kuhota gukorwo na document mwandikaneire no na wakiri ona kene kuhota kurora kana okorwo ni kambuni no turauga itagwo ya kiharari registered niguo ko ni registered ire ni turamenya kungikana umira thino hanona ni tukuhota gwika atia gufuata na tukinyire kiria kiurite tondu uri urauga riu no mundu ni guthie kore ringi ngari ipakitwo na mokema makuwe na matinenda kumenya ngari ona registered na ritwa riao no na riu hau he gukorwo na gucanio nene ya gukinyira ngari ithire yene ngari ithire nayo ya guku uguhoro cyo ko yo monene ugo nike tugaga ni wega kinyira atiga kwamba gutengerera maundu nike tuga wa ihenya ringi ne rirago ne kirikaga ihenya ringi ukamenyerera maundu mari oreka niguo o avoid ku lose kindu giaku kanona kindu kiene ne gatho mwirori wa Inoro TV ndoria kiuria kiu tondu ni hari murata wakwa ndakorire mandikitio uguo mandikite ngari ona matirenda kumenya kana ngari yo ina roni rungi kana ina ku ni ya vengi no ugakora mandikite hari indo iria maroka kugira ngari yo i hau ukarigwo riu ino mandikire na njira iriku mamenyire ata niki kiene thiini wa muci ucio na niki kia mundu ucio na niki kia mutumia na niki kia muthuri na iro ko ni mutumia ukuoyaga mbeca handu gitataini magoka makandika indo icio twimenyere maundu mau ni wega hindi ciothe kuragia wakiri na nigetha ugatarwo hindi urathie gwika undu rugekore hatikaini ugage ndowe na nikio tugaga moge ni mutare hau no tugutirihira raria thayo gitagwo kihara wa Mwangi.